हंदक्की मणिपुर की इरांग असिदा इंडिया न थेंगनरिबा इशू अहुम खक नैनसी मदुदी अहानबदा इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया की इकोनॉमी की मियंगदा साउथ ईस्ट एशिया की लेबाकसिंग अमसुंग इंडिया न चाइना थेंगनबा मसिदा पल्लिबा इशू अहुम मसी नैनदबा इया यादबगुमना तौरी मसिगी मरमदी लाइबकना फिबम चाद्रबा म्यांमार कौबा लमदम मसिगा हेक युमथंगनरुरे मसिगी मनुंगदा का हेना फिबम सोकलबा फुरुप चिनकुकी मिजो सिना लैबदा खुदोंग चाबा लमगा ओइसिलुरे अमुक्के हेना लाइबक थीबा अदुदी इंडिया की ओइना खानी की पोथोक पेकफम ओइगदौरी मसिगी सुमथक्ता 8 years पॉलिसी दा एशियन की लम मयामगा कारबार तौबदा मणिपुर असिसु मरु ओइबा स्टेट अमा ओइ हेना मरु ओइबा स्टेट असि मिजोरामना ओइना बखोनाबदी कालादान प्रोजेक्ट असि माइ पाक्तुना इशिंग लंबीदा सिटुएगी जहाज सिंग अदुना पोचै पुथोक पुसिन तौबा अदुनी मसिगी लाखफमना कोलकाता की हिथांगफमनी अतुकी मतिक नई अदुगा इंडियन ओशन दा चाइना की अहेनबा थबक कया अमा लोना तौरिबा पुंबा असि खरा हेना चेक तौबा ngambagi खुदोंग चाबा असिसु लैगनी मतंग स्वाइसिदा इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी दा मणिपुर असि करी फिबम लैबगी हाइबदु येंगमिनसी इंडिया न कोक चिकपा असि लैबाक मनुंगदा लालहौ तुहौ तौदुना इंडिया मनुंगदा इरांग चाउना लैबा असिनी इंडिया की मनुंगदा खालिस्तान सु खरा मफरे माविस की सु खरा हल्ले अवांग नोंगपोकता एनएसएन आईएम सु कांगबु असिसु अनिमक मकुत चल्ले अल्फा सु लाइन लौवी अतुकी मतिक लुदा लौरिबा असिना मणिपुर की लालहौबा सिंग असिनी मसिगिनी मेगी तांग अहुम की इरांग असु मरी लैनरिबा कुकी आर्म ग्रुप का सु तौनबसिसु मखोइगिनी अदुननी लान सुक्तौ तौदबा कुकी आर्म ग्रुप कुनमंगा गा असम राइफल्स का सु तौनरिबा इंग 2005 ता कोना थंगदा अमुक लैंगाक अनि यावरिबा 2008 ता अदुगा तंपाक की अकोइबदा डिजिनेटेड कैंप तरागनी थोई सादुना थमनिबा सिंगदा लैरंबा तंपाक की लालहौबा लैबा ngamdana होटनरिबा हानदी कुकी आर्म ग्रुप का तिनरमबनी ngaside ayamba तंपाक की लालहौबा सिंग ट्रांसपोर्टर इमरजेंसी ओइख्रबनी अदुबु मसाना ममालेबाक मनुंगदा ऑपरेट तौफम थोकपनिना तौरिबसिंग अदु काउंटर तौनबा लानसि प्रॉक्सी वारगी मवंगदा सथहनबनी मसीदा कुकी आर्म ग्रुप सिंग अदुना चिन कुकी मिजोगी नेशनलिज्म अमसुंग नार्को टेररिस्ट की एक्टिविस्ट का पुंसिनदुना लानसिदा सरुक चाउना याबनी प्रॉक्सी वार ओइबनिना पेट्रोल लैबा ताबनी मखोइना अवाट अपा पिदुना मेनबा हौना शानी अदुननी मियामना आर्मी अमसुंग पैरामिलिटरी अमखक्तदा सिंगनबा चाउना पोक्लिबसी तंपाक्ता लैबदि लानसि लेप्तना तौरगा आइडेंटिफाई तौवी अमसुंग मखोइगी मखुत चल्ली हाइना लौवी मपानदा लैखिबना संबल खाबा अमसुंग फ्री मूवमेंट रेजिम लौथुअगा लाक्सिनबा ngamgani हाइना खल्ली मसिदा नतना म्यांमार की मिलिटरी जुंता की मयोक्ता थेंगनरिबा लालहौबा ममिंग ओइना पल्लबदा तांग अराकान आर्मी सिन डिफेंस फोर्स लोइनमकी मनुंगदा अयामदी यूएस की मतेंग पिरंबा अमसुंग इंडियन सु सपोर्ट तौबगी मम्मी तादबा नत्ते मरमसिना अखोइगी ngamkhai लांदुना मणिपुर असिदा चंगलक्तुना लान यावरिबनी मखोइ मयाम असि पीडीएफ की एलायंस ngakchani पीडीएफ ना पुल्लिबा एलायंस मयाम सिंग असिदी चाइना ना फजना समनबा ngamlakpa मरु ओइना कनख्रबा 3 ब्रदर्स की लालहौ लुप अहुम मसी चाइना ना पाइबा ngamlakpana इंडिया गिदी सक्सिनदबा यादबना मसिगिदमक्तसु संबल खाबा अमसुंग फ्री मूवमेंट रेजिम लौथोकपा मथौ तरक्तुना तौबसु माली मतौ असुम तौना इंडिया की असेंबा पॉलिसी अदुदी इंडिया की इंटरेस्ट नेशनल सिक्योरिटी ना मरु ओइ मसीदा अखोइदा कानाबा अखोइदा मांगजबा मसाना अदुम यावरकनी अदुना अखोइगी लैंगाकना सेंट्रल लैंगाक की फौरैसु येंगम चंगी अमसुंग स्टेट की इंटरेस्ट असिसु सैक्रिफाइस पंगतौ तौबा याबा नत्ते अनिमक येंगदुना चटकदबनी कोक थादरगा लैंगाकपदी इचंग चंगी मथंगी अनीसुबा असिदना इंडिया की इकोनॉमी असि फगतनबा होनबदा साउथ ईस्ट एशिया की लैबाक तरा हाइबदी म्यांमार थाईलैंड वियतनाम कंबोडिया लाओस मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापुर फिलीपींस मसिगी लैबाक तरा सिगा इंडिया गा मरी फदबा यादे तिनदबा यादे लैबाक तरा सिगी अपुनबा मिसिंगना 647 मिलियन नि मसिगी दमक्ता सिटवे पोर्ट असि सेमगतलिबनी कालादान प्रोजेक्ट असि माइ पाकनबा मिजोराम असिसु मरु ओइ सिन स्टेट की कुकी मयाम नकनबा चंगी अदुननी कुकी सिंगना मनिंग तौरिबा मसिननी मिजोरामना वजाउ सुरिबा लुरेकिबदी अराकान आर्मी असिना चाइनाना चामदा चामा सौगतपा अदुकी मतिक कनबा रेबेलियननिना प्रोजेक्ट असि माइ पाक्तना तोकदरा हाइबसिसु चिंगनबा लै
ing 2014 da loigadabasu loidre ing 2023 phawbada loinaba honabadusu aruba tangkak amada laikre masigi maram handak ikui kuidana Arakan Army na Mizoram nga tainaba palatwe phawba yona Myanmar gi lanmi amata laihendana takthokpa ngamkre aduna ni numit kharani gi mamangda Assam Rifles na Arakan Army unabagi social media da urakhiba adu luriba adudi Arakan Army di China chama da chama influence tawbani sin state ki kuki di India gi oina problem natre Arakan Army di problem oina leiri Myanmar gi military junta ga di yanaba sulai thau puthurok na ba besel Nepal amasu lem na leiduna pikhrabani masigi maram di Myanmar dagi thau loba sisu India na tawgi haina khallibani India na kuki singa luna tonada ba yadabagi tawnaba asina Manipur asida akaiba khara di leitaba natte maram asina ni aikhogi potlum oiriba asi adubu India gi oina su magi ngamkhai mangba amasung Manipur asida sauna wathuk oigadaba leiba taragadi masana thingba tabani mathangi ahum suba factor asina Chinese factor ni India na ngamkhai oina thangnariba lamasi awang nungchupta Afghanistan amasung Pakistan ni awang dana China Bhutan amasung Nepal ni Myanmar amasung Bangladesh na nongpokta ni kha nongpokta leiba sina Sri Lanka amasung Maldives na kha nungchupta isingda leiba ngamkhai oibani lam ayamba si China na nakna tinana hotnabada mai pakna chatli India su hotti hotnai adubu China na nganna leptana hotnarakpatagi India gi oina ka henna mai pakpa haibatu oidre mataw asumna India ga thangnaba koshillega leiriba lam mayam asi ayamba China na tinaraga India da China na toina threaten tawi hairiba sing asida problem oiriba asi Ladakh Arunachal Pradesh ki hekmathang da awang nongpok state da Myanmar ga thangnariba Manipur Nagaland asisu panba yai India na Myanmar budi karisu khandaba yai adubu China na hek sawgalakpa matam adwaitadi araiba natte Myanmar di anangba lairaba laibak oibanina matengbu pigani haiba taragadi amaga amuktina amaga amukpun atumak naptuna leiba tawi India ga China ga yengnaba taragadi China gi di thau pipeline achoba $11 billion 11.3 sangna ama China ta na Myanmar phauduna purakpanina akan ba tinaba mathok tai maramasina Myanmar na China ga henna nakhinabagi mami ama su sauna tai PDF na kalle PDF ka tinagani military junta na kalle military junta ga amuk tinagani masina taba sathiraba amana mana kalhaningba kangbu aduga tinaraga kalhan mangamba ashini masi yauna amuk India na tawbasu ngamde haibadi India na China lamba tawba khak ngamde masina taba achoba lalong amana Myanmar gi Rakhine state tagi San state phawda leiriba lalhoba singasi gi lam singasi ning taman masu yari Russia na Ukraine ga lan tawnaba atuda Donbas amasung Luhansk maning tamanlaga Ukraine manung phawraga chatpa yanaba honaba gumna China gi su lalong kaya ama leiramoi haininga leite China su India sonthanaba amasung India gi akoiba si control tawnaba adum hotnaraga lei adunadi awang nongpok ki ngamkhai oiriba Myanmar gi ngamkhai sing khajinba sifai ama thamba mathau taramgani kudimak asida mabuk sengdaba phurup amaga leibinabanina wathokti iwoida oiba tari karigumba Manipur gi lanasina lepkre haina khanba taragasu aikhoina tangai phadana tawgadaba thabak kharadi leiri lamdam masida NRC asi soidana chanadaba yaroi Manipur gi leiriba district mayam asi reorganize tawdaba yaroi maram sadana hengalakliba khul mayam ama yengshindabasu yaroi mitop leiriba mayam asi deport tawdaba yaroi hanagumna 1950 gi mamangda leiraklaba mayam asi nungthisanana leiba magi poknafam khullaikai da hanjinduna leitabasu yaroi thabak mayam ama mangna taraga leiri sahi tarat khuntakpa matung hanadagi henna phaba Manipur ama lamdam ama pibagumna afaba Manipur amagi damakta sem saraga leiba matam oi